Dober večer torej vsem, predvsem tistim, ki ste si zdaj ravnokar malo prej zaključili ogled filma Sin. Z nami je ta večer režiserka in scenaristka tega filma Ines Stanović, ki je z nami na žalost iz Sarajeva, na žalost preko Zooma. Veliko lepše bi se bilo z njo pogovarjati v živo v Ljubljani. Mislim, da bi tudi ona z veseljem sedela zdaj z nami v Kinodvoru, ampak na srečo, kljub tej situaciji imamo to možnost, da se vsaj na ta način lahko pogovarjamo, da lahko spregovorimo o filmu, ki smo ga gledali z avtorico. Midva se bova pogovarjala v srbo-hrvaščini, BHSC jeziku, na naškom, recimo temu kakorkoli. Važno je, da se bova midva razumela. Jaz verjamem, da naj boste tudi vi razumeli. Če pa kdo slučajno česa ne bi razumel, pa naj kar napiše v chat, pa bomo pač prevedli, če bo to potrebno, noben problem. Skratka, pogovor bo trajal približno 3/4 ure. Resno pa računava seveda, da vprašanj ne bom zastavljal samo jaz, v tale okenček Q&A. Vas lepo prosim, da seveda napišete tudi vaše vprašanja. Mislim, da bo Ines jih zelo vesela. Mislim, da bo na ta način tudi veliko bolje dobila vtis o tem, kako ste doživljali film, kaj vas je pritegnilo, kaj vas je zanimalo, kot če bom vprašanje zastavljal samo jaz. Tako da vabljeni k vprašanjem, jaz jih bom potem prebral, zastavil in bo ta pogovor še toliko bolj zanimiv. Znači, dobro večer, Ines, evo, možda za početak samo da nam kažeš kako si, jesi zdrava? Pa evo, za sada smo još uvijek u tom nekom ruskom ruletu, izbjegavamo taj virus porodično. Ja idem svaki dan na posao, ali to je posao kuća i nema nigdje dalje. Za sada smo dobro, vakcina nema, kao što znate, u Bosni, za nas pogotovo ove ispod nekih 70 godina. Nadamo se da ćemo negdje do kraja godine doći na red nekada. Eto, nadamo se i mi i ovdje, ovi mlađi ajde, nije baš od 70, ali recimo od 65 i dalje stojimo u redu i čekamo i mi se nadamo. Ništa, da pređemo na film. Moje prvo pitanje, pročitao sam negdje da je u stvari inspirirana ova priča u stvari jednom istinitom porodicom i primjerom, pa da možda samo za početak objasniš kako si došla do toj priče, odnosno šta te u stvari privuklo toj priči koja je bazira na istinitom događaju ili istinitim ljudima. Pa zapravo nije istinitim u smislu da sam ja prepričala nečiju sudbinu, nego jednostavno je bilo potaknuto mojim životom u smislu da sam ja majka, da imam 2 djece iz 2 različita braka i onda tako odgajajući tu djecu imala sam potrebu da uobličim tu filmsku priču, taj jedan moment kad se djeca u pubertetu i u tom nekom traženju identiteta zapravo pitaju koliko i roditelji vole i da li su dovoljno voljeni, pogotovo ako nisu isti roditelji. I onda, naravno, u mom slučaju nije bilo u tom aspektu da je to bilo usvojeno dijete, ali sam htjela da se bavim tom temom zato što smo mi prolazili kroz neke burne periode odrastanja mog starijeg sina koji je iz prvog braka i koji je, bez obzira koliko smo mu mi ljubavi pružali, i ja kao majka se trudila da budem ravnopravna i prema jednom i prema drugom djetetu, on je uvijek imao neku vrstu osjećanja da je on možda zapostavljen, da sve ono što se njemu radi, da je to iz nekog drugog, kako da kažem, rakursa, da nije jednak kao mlađa sestra i tako. Tako da sam u stvari počela da razmišljam o tome kad je meni nekad prekiplo, mom rođenom sinu, da kažem otvorit ću prozor, skoči sam da te ja ne bi bacila, jer su takve okolnosti bile.
onda sam počela da razmišljam kao autorica, naravno, jer uvijek čovjek kad je autor razmišlja paralelno i o nekom podsticaju, nekoj temi zanimljivo, onda sam počela razmišljati, Bože, kad bi ja svom djetetu tako rekla, kako bi to bilo da ja usvojim dijete i da imam neku potrebu da ga naružim, da imam takav odnos prema tom djetetu, kakav bi to zapravo bio moralni ili moralna dilema tog roditelja kako da postupi prema tom djetetu. Da li da ide jednako kao da je njegovo ili da ima neku, kako da kažem, ogradu u vaspitanju, jer odgajanje tinejdžera nije ni malo jednostavno, pogotovo u nekom tranzicijskom društvu kao što je naše, gdje su sve neke moralne osobine ljudi prestale da vrijede, znači nije više onaj neki sistem vrijednosti kao što smo mi odgajani, moja generacija, sad je sve u ovom tranzicijskom društvu postalo drugačije i u tom društvu vi djetetu ne možete objasniti neke stvari čak ni svojim primjerom, jer je ono bombardovano naravno i televizijom i medijima i pogotovo sad internetom. Tako da je to bilo jedno zapravo široko istraživanje, nije to bilo samo jedna obična poročna priča, kao što se vidi iz filma, bar mislim. Svakako. Jesu li tvoja djeca vidjela film, odnosno pretpostavljam da su ga vidjela, kako su reagovala sad, možda prepoznavši na neki način možda i sebe u nekim detaljima negdje? Pa evo ja baš sam usko sarađivala sa svojim sinom koji je možda imao 23 godine kad sam ja počela pisati scenarij, 22, i jako puno stvari koje su u filmu su njegove sugestije. Pogotovo na temu dijaloga, pogotovo na temu odnosa između ovih mladih, pogotovo ta linija koja ide, linija mladih, tih tinejdžera koje ja pratim, tu mi je on jako puno pomogao, zato što on meni kaže, joj mama ti pojma nema što se tako ne kaže, ja ovo ti je ofirno, ja ovo ti je, nije to tako, to si ti previše iz svog ugla roditelja, tako da je on meni zaista pomagao, a mlađa kćerka, ona je također bila uključena u čitanje scenarija kad smo gledali neke verzije filma, one šire pa uže, oboje su bili na neki način involvirani i mislim da je to meni bilo važno da napravim taj film. Ja sam ga pravila zaista iz vlastite potrebe, da izbacim iz sebe to neko mišljenje i mislim da sam zatvorila tu neku priču o porodici, jer bi se ovo mogao nazvati kao neki, tako reći, treći dio, jer ja sam prvi film koji sam radila kao dio Omnibusa, to je ovaj Omnibus neke druge priče koji je također u Sloveniji prikazan i vaša rediteljica Hana Slak je bila dio te priče. Tu sam već radila jedan dio gdje je muški lik bio glavni, koji je bio neki kao veteran ratni, ali neposredno nakon rata i imao je takvu okolnost kako je imao. Međutim, u drugom filmu, tom mom prvom dugometražnom, Naša svakodnevna priča, taj lik je već malo sazrio, on je već razveden, ima tu neku problematiku porodičnu, ali je sve bilo važno da je u kontekstu vremena u kojem snimam i u kojem se nalazimo, tako da je sad zapravo treći dio, ja to tako zovem kao treći dio, taj lik je sad postao otac. Ja ga pratim kao jednog mlađeg muškarca koji ima vezu sa strankinjom, onda u prvom igranom filmu on je tu malo stariji, već je razveden s tom ženom koja je iz neke strane zemlje poslije rata, on je veteran, više ne nalazi posao, ne može da se nađe, porodični problemi, a u trećem dijelu on sada sam postaje otac, govorimo o ocu u filmu Sin, koji zapravo sad ima problem odgajanja vlastitog sina u određenim okolnostima političkim, ekonomskim, kakva je Bosna danas. Da li, mislim, nekako ja vidim ovaj film kao film o nemoći roditeljske ljubavi, mislim, kao, da li si ga i ti na neki način, rekla si da si izbacila iz sebe, mislim, da li sam ja tu pogodio ili... Da, apsolutno.
jer nije, mislim, vidim, tvoja porodica nije nikad ni disfunkcionalna, nije ni idilična. Znači, možda na izgled, na trenutke izgleda da svako živi svoj život, ali svo vrijeme vidiš da su ti ljudi vrlo povezani između sebe. Znači, da im ne fali ni ljubavi, da jednostavno nemoćni su uprkos toj želji da pomognu jedan drugome da to postignu. Da, mislim da su to jako dobro definisao, zapravo živeći svoj život na neki način u porodici, razmišljala sam o tome kako se mi često nađemo u normalnom životu, mislim u svom životu u situaciji da činimo najbolje što znamo i što mislimo da je najbolje za nekog drugog, a to zapravo nije tako. Odnosno da svi sve činimo najbolje, a da na kraju ne bude rezultat onakav kakav očekujemo. Ja sam upravo htjela ovim filmom da pokažem, tu nema negativnih likova, tu niko nije negativan, tu niko nije kriv. Zapravo, oni svi rade, majka ga obožava i stalno mu pokušava pokazati tu ljubav, otac ga voli, ali on ne zna to da pretoči u emociju, on misli da treba da ga odgaja, da ga učini solidnim muškarcem, da sutra živi u nekom svom životu kao odgovorno biće, ali način na koji on to radi naravno revoltira samog mladog čovjeka koji je u pubertetu, koji to doživljava kao atak na sebe. A s treće strane, sin opet njih voli, osjećao njih kao porodicu i to se kroz te detalje, kroz film može osjetiti koliko on njih u stvari brani i kad napadne neko na to, on se osjeća kao taj koji treba da odbrani tu svoju porodicu, ali on svojim potezima vrijeđa, čini tako da ga se pogrešno shvati. Zato sam ja napravila da on je najnježniji, najbolji sa bakom i dedom, upravo zato što tamo pokaže tu ljubav, a to roditelji ne vide. Tako da ga publika doživljava kao nježnog, emotivnog, nekog ko želi da zaštiti mlađeg brata, ali ga roditelj tako ne vidi. I mi kao roditelj često svoju djecu ne vidimo u pravom licu. Mislim, govorimo o pubertetu, kad su oni buntovni, kada znaju da vrijeđaju, kada znaju, a zapravo to je neki poziv za pomoć, najčešće. Zanimljivo mi je, prije si pomenula kako na neki način sva okolina radi protiv tebe, mislim kako naročito u tim tranzicijskim zemljama gdje je taj sistem vrijednosti na neki način uklonjen da ne smeta. A opet u tvom filmu mi se čini, naročito u ovom filmu, znači Sin, da si se čisto fokusirala na porodicu i taj društveni nivo nekako baš gurnula u neku pozadinu. Mislim, nešto što je meni dosta zanimljivo, posle zato što inače smo, ne znam, oko bosanskih filmova navikli da se bave širom društvenom temom, da ta nekako je vrlo bitna, ako nije već najbitnija u filmu. A ti si, mislim da i to verovatno svjesno, mislim, to gurnula baš u pozadinu, da u stvari, mislim, je li to bilo, mislim, ideja, mislim, s nekim već prilikom pisanja scenarija ili je nastala kasnije, recimo, tokom priprema na snimanje? Vidiš, ja sam apsolutno uronula to u sadašnjost Bosne i Hercegovine, samo što nisam stavila to u prvi plan, jer ja ne pravim filmove na prvu, kako bi rekla, da budu prvo čitljivi iz tog aspekta. Meni je bila bitna ovdje porodica, ali ta porodica ne bi bila takva da nije tu i da njihova majka me privređuje kao neka direktorica u nekoj firmi gdje ja vizualno pokazujem u kakvom stanju se ta firma nalazi. Jer ti kroz svaki kadar u tom filmu vidiš da je to raspad firma, da je to sve katastrofa, da dolazi neka politička, mlada, partijska, kako to mi već doživljavamo ovdje, vedeta koja nju na kraju krajeva i otpušta s posla zato što nije uradila ono što se od nje očekivalo, da otpusti radnike, ona to nije htjela. Tako da zapravo pažljivim nekako gledanjem vidi se tu da je to sve skupa jedno društvo, jer ona
naravno neki su rekli pa zašto je takva kuća bogata, ali ta kuća nije uopšte bogata, to je jedna stara ruinirana kuća kojoj temelji propadaju, kao što Bosna propada na temeljima, ta kuća je meni zapravo metafora bila Bosne, ta bosanska kuća koja lijepo izgleda na prvu. Ja sam htjela pokažem da ti ljudi imaju ukusa, ali nemaju para. Znači oni imaju ukusa, oni bi znali šta bi s parama, oni voze neki polovni džip, oni imaju neku fake fotelju EMS-ovu, ali je sve to zapravo onako, nije to ništa luksuzno, to samo tako, jer to smo mi, to je ta neka srednja klasa, intelektualci koji u Bosni i Hercegovini ne možemo maltene da živimo od svog rada, iako bi znali jako lijepo živjeti, imali i imamo ukusa. Sad, ona ne može da kupi svom djetetu sočiva za oči odjednom, nego ona kupuje na rate. Mislim, to su detalji koji te navode na to zapravo da je to sve tako nekako ipak opterećeno današnjim životom u Bosni i Hercegovini. Super, samo ću sad naš tok razgovora prekinuti, zato što smo dobili prvo pitanje koje mi se čini vrlo zanimljivim. Evo, anonimno pitanje, ali piše: hvala Ines za ovaj put u Sarajevo i čestitke za taj divan film. Koliko bi film bio drugačiji ako bi bio nazvan Čerka? Ako bi glavna protagonistka bila mlada djevojka? Pa da, ja sam o tome razmišljala upravo. Kad sam pisala scenarij, čak sam imala tu jednu verziju da bi to bila kćerka, pa ovo, pa ono. Onda sam u stvari jednostavno odlučila da to bude sin, zato što sam se bavila odnosom muškaraca, jer mi je specifično to u Bosni i Hercegovini da su strašno zategnuti odnosi između očeva i sinova, da su to neka stalna, kao neka vrsta rivalstva. Ja ne znam, ali to me i u prošlom filmu mi je to bila neka nit vodilja gdje sam htjela, ne znam zašto se bavim likovima muškaraca, ali nekako analiziram porodice u kojima se krećemo s prijateljima i toliko mi je to išlo uvijek na živce kako su ti očevi strašno rigidni prema muškoj djeci koja dolaze u pubertet i koja se počinju onako malo jogunti, počinju biti malo muškastiji, kako roditelji, ti muški roditelji počinju da bivaju, kako da kažem, rigidniji i nekako neobjektivni. Da je to kćerka, to bi onda bolji bio odnos majke i kćerke, jer obično majka i kćerka imaju taj neki rivalski odnos. Mislim, to su naravno klišeji o kojima pričamo, uvijek može biti priča drugačija kako autor zamisli, ali ja sam se bavila jednostavno da je to bio usvojen sin, jer vrlo je stresna situacija za takvo dijete i kad sam napisala scenarij, išla na neke, pičovala to na nekim marketima, javljali su mi se ljudi iz tih producentskih kuća i tako koji su govorili da imaju identičnu situaciju tako u porodici, da usvoje dijete i da se poslije toga da rodi biološko. Da to onda usvojeno dijete bude odbačeno. I to je jedna strašna tema koja je mene zapravo, na stranu sav pubertet i sve to, ali zapravo ta osjećaj usamljenosti, taj osjećaj tuge koju dijete osjeća kad nema taj svoj identitet, kad ne zna ko su mu roditelji. Možete vi njemu sve dati, ali ono ako ne zna, naša voditeljica, producentica poznata iz Belgije, kad smo bili na EAVE-u, nam je rekla da ona je usvojila 2 djece i nije mogla da smiri to dijete, jer je on htio u Tajland da ide u to sirotište da vidi, da sazna na kraju koji. Kad je ona pristala na kraju, kad je on imao 17 godina da ga odvede tamo, oni su došli tamo i tamo apsolutno ne postoji način da dođe, jer su to žene koje ostavljaju djecu na vratima, nikad ne može ući u trag. I ta je scena koju sam ja uzela upravo iz njene priče, da je on došao kući i polupao čitavu kuću. Od tog bijesa i nemoći. Spoznaje da on neće nikad znati ko su njegov biološki roditelji. I onda je psiholog, i tu repliku sam ja iskoristila u filmu, rekla: ili ćeš čitav život biti nesretan, čitav život biti nemiran, ili ćeš sad ovog momenta odlučiti da su to tvoji roditelji koji su te usvojili i da nastaviš miran dalje.
I to sam ja stavila u scenu sa psihologom, upravo tu rečenicu. Jer to je odluka tog djeteta da li da ostane čitav život nesmiren i nesretan i da ima opravdanje za sve gluposti koje radi ili da odraste i ja mislim da sam ja svoj lik do kraja dovela da je odrastao i da je shvatio na kraju da je njegova porodica upravo ta s kojom on živi i da je to zapravo kraj filma. Iako ima ta mina. Na neki način si meni nije dilema, ali u stvari odgovorila si mi u stvari na prošlo pitanje u smislu da sam negdje slušajući te sada shvatio da je tvoja priča toliko univerzalna da u stvari je ti kad gledaš nekako izvučeš iz Sarajeva, recimo, da u stvari da jednostavno je ti, nisi je, znači ti planski sama pomjerila, nego smo je vjerovatno mi koji gledamo zato što nam je toliko bliska i fokusirana na ono što nam je blisko, zajedno sa svom korupcijom i političkom. Naravno. Jednostavno nam, barem se meni tako činilo, jednostavno doživljavaš kao da se dešava može ili u tvom ili u bilo kojem gradu. Jednostavno toliko taj utisak sam ja recimo imao kad sam gledao da ova priča bi komotno mogla, da ne razumijem sad jezik kojim glumci pričaju, mogao bi da nagađam u bilo koji grad u kome se dešava. Pa da, zato što je to, ja sam se bavila emocijama. Mislim, suština svega toga jesu emocije, jer moj drive, ono što mene pokreće su isključivo emocije i naravno Sarajevo jeste scenografija, jeste dio kulture koju sam htjela usput da pokažem i ono što je zanimljivo kad sam razgovarala sa prvim snimateljem koji je trebao to snimati, pa nažalost kasnije nije mogao, on je vidio to sivo i tmurno i oblačno jer je takva tema, a meni je u stvari fantastično bilo da jednom okrenemo iz tog bosanskog tog neke magle i tog nekog užasa, jer se sve bosanski filmov dešavaju ili na selu ili u blatu ili u nekoj krvi ili u nečemu, da ja napravim taj kontrapunkt i sa Mitjom smo savršeno imali istu ideju da napravimo to, da to bude, meni je bilo važno da Sarajevo bude najljepše moguće u tom filmu i da ga snimim iz najljepših rakursa koje ja poznajem kao kontrapunkt toj unutrašnjoj drami koja se odvija u njima svima. I naravno, kraj filma, kao ta mina na kojoj svi stoje, odnosno ovaj mali stoji, to je mina, to sam tako rekla, to je ona mina iz Danisovog filma. To je meni vrlo važna poveznica. Meni, naravno, ko ne prepozna nije bitno, ali meni je bitno da smo mi 95. bili na toj mini, a da mi 2020. stojimo na tu istoj mini. Da se mi nismo pomjerili kao društvo iz svih ovih razloga koji se dešavaju 25 godina, a i naravno u nižem nivou priče da je brat svojim neodgovornim ponašanjem doveo opasnost svoga mlađeg brata kojeg naravno obožava i da to bude klik za njegovu promjenu i da on shvati, vidi šta sam uradio, glupost, idem da ga spasim. Mislim da si odlično izabrala time što si dovela Mitju Ličana, jer ja mislim da niko ljepše Sarajevo ne vidi od Slovenaca. Da ja mislim da to je bila pravilna odluka, drugačije za gledalce, sam to će mogočet, vam je ta podatak ušao snemalec filma Sin je bil slovenski snemalec Mitja Ličan, pri filmu je, ki sodelovalo še kar nekaj slovenskih filmskih ustvarjalcev, mislim, da Julij Zornik je Julij. Tonski mojster, tudi nekih slovenskih igralcev se Bio je, bio je sad mi pobjegla misao. Da, kažem, mislim, to mi se činilo jako zanimljivo i mislim da i ta suradnja s Mitjom, pa si već sama, htio sam te to posebno pitati, ali si već sama na neki način objasnila šta si htjela i kako. Meni je možda tu i zanimljivo, ipak ti imaš taj način pripovedanja u kadar sekvencama.
šta u stvari te u tom načinu propovedanja, znači većina tvojih prizora, nisam sada 100% siguran da li svi, mislim da nisu svi, ali većina tvojih prizora je u jednom kadru. I to je specifičan i dosta zahtjevan postupak redateljski. Pa ja volim što ti u razgovoru sa mnom zato što ti to razumiješ. Naravno, publika i ljudi koji nisu stručni, oni prvo i ne razmišljaju, ne trebaju da razmišljaju o pristupu, jer ako gledaš film treba da ne zaboraviš na reditelja u svem tome. Moj vrlo jednostavan način zašto sam ja to izabrala i za ovaj film je bio zapravo budžet. Ja sam bila odlučila da ovaj film napravim vrlo klasično, da on bude jako normalno, pod navodnice, režiran. Međutim, pošto je ovo film koji je bio izuzetno zahtjevan i po broju glumaca i po broju lokacija i po broju, ne znam, tu su i djeca i psi i životinje i auti i vožnje i tramvaj, mislim, sve sa aspekta produkcije izuzetno komplikovano, onda da bi mi to stigli snimiti u 19 dana, koliko je bilo, to se moglo snimiti samo tako da 2 scene dnevno snimamo. I tako da sam ja snimala 2 scene dnevno i bila sam apsolutno fokusirana na to i jedini način na koji možeš kad postaviš svjetlo, kad napraviš mizansen, da to... A i s druge strane, naravno, nije samo to. Mislim, u prošlom filmu sam tako radila jer je bila priča, drama iznutra i bila je sva unutra i to mi je odgovaralo stilski, a ovdje sam jednostavno htjela da igram po dubini kadra i mislim da sam jako otišla puno od naše svakodnevne priče, jer sam ovdje razgravala mizansen po dubini, tako da su likovi imali podnju i da otvaram planove, prvi, drugi, treći, da lik, kao što je u fiskulturnoj sali, krene scena iz daljine i onda dođe u krupni plan. Mislim, to jednostavno sam htjela to da ispitam, a naravno ja volim sve što je teško, jer ti naravno razumiješ to kad dođeš u montažu, ti ne znaš imaš li film, jer ti kad složiš sve te scene, ono jednostavno može da padne u sredini, ja ne mogu se vaditi, jel, kako mi to kažemo, nema sjeckanja, nema izbacivanja, jer su sve replike unutar kadra, ja ne mogu ništa sredinu izbaciti. Tako da, jednostavno mi je to bio i za ovaj film nekako, kad sam ga vidjela, kad sam ga zamislila vizualno da je to sunce i odlično nam se potrefilo stvarno da su svi dani bili sunčani, baš onako kako sam htjela, tako se potrefilo i onda je Mikin izbor kako da snima sa otvorenom blendom, da ulazi kompletno svjetlo u sliku i da je sve puno boja, sve puno energije, nisu one blijede slike neke, tako da ja sam jako zadovoljna. Iako to jeste postupak koji je, meni je čudno da me to nikad niko nije pitao i da niko nije rekao, slušaj, ipak je napravljen film, ti ga praktično snimaš, sklapaš na snimanju i to trajanje sekvenciji, trajanje kadrova, ti moraš imati unutarnji zapravo ritam da to kasnije kad staviš da to funkcioniše. I ja sam u prvom filmu imala užasnu paniku, sam pitala ljude, je li vam dosadno, ili padne film, ili negdje na sredini propadne. To mi je bila jedina, iz ovog filma, ja ne znam, izbacala sam 1 ili 2 scene. Još, mislim, slažem se, to je stvarno, to sam na neki način i mislio te pitati, baš o tom strahu, mislim, koji je prisutan kad režiraš takvu scenu za koju se odlučiš, ali nikad ne možeš biti 100% siguran hoće li ona funkcionirati. Ali meni je ono što me već očaralo kod prošlog tvog filma, recimo, sjećam se prije svega one scene kada porodica slavi rođendan zajedno sa odsutnom kćerkom i sa tim kompjuterom, odnosno telefonom, razgovaraju. Tu je dugačka je scena, oni sjede, mi ih gledamo, ali tako nekako to prirodno, svakidašnje, svako od njih 3 ili sa 4 sa tim glasom koji dolazi je u svom svijetu i toga ima, to si isto tako prenijela i u ovom filmu, tih
svakidašnjih scena koje tako pune taj kadar, pa me zanima koliko toga ti, govorila si prije kako su ti tvoje djeca pomagala, ali koliko je to u tvom već scenariju, a koliko poslije pustiš da se to razvije na pripremama, odnosno na samom snimanju? Pa ne, ništa nije bilo improvizacija. Ništa. Ne, ništa nije improvizacija. Jedina improvizacija, naravno, kod Emira kad je pao sa stolice, to je njegova improvizacija i to moram priznati da smo se svi smijali od ekipe, toliko smo se odvalili od smijeha zato što je u nekom od dublova pala Jasna Beri za njim ispod stola i onda smo se, ali ja nisam prekinula kadar i oni sad jadni ne znaju šta je, oni nastavljaju da glume i pored toga što je to sve palo ispod stola, ja sam ih pustila do kraja, mi smo vamo umirali od šege, ali jednostavno da bih ja stigla snimiti 2 scene dnevno. Ja sam morala imati čeličnu, kako da kažem, i dijalog i ruku i ja sam imala prvo ja sam izabrala sve objekte. Prije svega ja sam otišla sama, izabrala sve objekte. Prvu scenu kad otvaranje filma Silazak, ja sam sa mužem i kćerkom, odnosno producentom i kćerkom snimala na mobitel taj silazak auta, da vidim kako će to izgledati, tako. Znači sve sam imala u glavi, znala sam kako će šta izgledati i sa Mitjom smo u kancelariji napravili poziciju kamere. Sve se znalo s koje strane i šta će biti u kadru. Mislim, ja sam perfekcionista, kod mene ne može ni jedna sitnica biti u kadru ako nije mišljena. Znači sve je mišljeno. Ima jako puno slojeva i svaki sloj nešto znači. Zašto su zidovi takvi? Zašto je ona sečija? Zašto je ona stolca? Zašto je lampa? Mislim, kod mene, ja jednostavno sam dugo pripremala i o svemu sam promišljala. Bilo mi je sve važno. I šta onda napraviš kad ti Emir kaže, a šta da ja kažem ovo, a ne ono? Pa nije. On je sve... Zapravo je Emir jedan fantastičan glumac. Koliko god je bilo, na primjer, meni kritika na prvom filmu da njega ne uzimam za glavnu ulogu jer on je iskakao tad iz paštete od reklame do lud zbunjen normalan i tako. Ja ga znam od 81. godine, mi se znamo eto tako dugo. I ono što je on privatno, apsolutno mene ne tangira koliko ja znam šta on može dati. I jako puno ljudi je reklo da su mu najbolje uloge zapravo naša svakodnevna priča, jer ja sam ga tu stavila, sve sam ih izvrnula u potpuno drugačije karaktere nego što oni inače igraju. Uvijek se igrao uvijek frajere, ne mogu sad da koristim bezobrazne riječi, ali mačo muškarce, a ja sam ga u prošlom filmu stavila u situaciju gdje on nije taj, nego gdje je on morao da otvori emociju, a u ovom filmu je igrao oca koji nije on. On je sasvim jedan drugačiji otac nego što igra u mom filmu, a Emir je naravno meni maestralan tu sa te svoje 3 scene. On ne treba ništa, on samo dođe i uradi. Mislim, kad se dogovorimo naravno pred snimanje, sve što treba. Jaz bi samo še, glih sem hotel pozvati vas, da še kaj vprašate, pa smo dobili 2 novi vprašanji. Evo. Kako ste našli Armana, kako ste znali da je on taj? To je jedna velika muka bila, jer ja nisam se usudila da idem na casting u škole. Jednostavno, mislila sam da veliku ulogu kao što je ova ne može odigrati neki sad srednjoškolac koji samo dobro izgleda, maneken neki. Tako da sam odmah rekla da će to biti neki student 1. 2. godine akademije, jer godina 18, 19 to puno ne igra. I imala sam jednog potpuno drugog glumca u igri. Međutim, moja drugarca, glumca Vedrana Seksan Božinović, ona mi je rekla, jesi pogledala ovoga malo, rekao nisam, i ona mi pošalje film studentski, neki diplomski od nekog reditelja s akademije i vidim, to je moj lik. Jer on u tom filmu isto igra jednog malog dilera droge, nešto, ali tu je bio baš studentski. Ali ja sam se opredijelila da radim s njim cijelo ljeto.
da vidim da li ću iz njega moći izvući emociju, s obzirom da je on jako tvrd je onako kao osoba i zatvoren, iako je završio glumu poslije, sve u redu na akademiji. I on je sin Ize Bajrovića, ja sam prvo nazvala Izu, njegovog oca, i rekla, slušaj, ja još da mu dam ulogu, ali mi ti moraš pomoći da vidimo je li to. I onda smo mi cijelo ljeto s njim, ja sam u stvari radila s njim, a onda smo našli ovog dječaka, on je bio preko castinga i njih dvojica su stvarala taj odnos cijelo ljeto, ja sam ih spajala da se druže, da budu zajedno, da opuste jedan drugog, da stvore taj neki moment. I moram priznati da je jako puno ljudi reklo da ne trebam da ga uzmem. Nisu mnogi ljudi bili za njega, zato što on tako tvrd, a ja mislim da on bio savršen, zato što on dijete razvedenih roditelja, prošao je neke traume, vrlo teške traume kroz taj razvod svojih roditelja i upravo je on taj. On je, meni Izo kad je došao i rekao, pa ti kaže, kao da si njega opisala. Nekako se potrefilo to i on je zaista kroz ovaj film, on je tako jedna suptilna duša, mlada, nježna, a napolju je taj robustni izgled, to vježbanje vreće, to pokazivanje muškosti, a zapravo u sebi jedna tanana, emotivna duša. Ja sam upravo htjela to da iz njega izvučem, jer takve osobe koje imaju neke probleme, te intimne i tako, onda njih jako sredina loše procijeni. Nisu oni na prvu to i meni je uvijek zanimljivo da to nije na prvu. Tako da meni se sviđa Dino u tom filmu jer smatram, u stvari ne da mi se sviđa, to je moj lik, ja sam ga takvog vidjela. Ne, odličan je, to se ja isto slažem i odličan je izbor. Ovo je bilo pitanje postavila Aliki, a Vesna pa pita, spomenuli ste da ste film snimali vrlo kratko, iako je vrlo zahtjevan i da je sudjelovalo puno glumaca. Kako ste se odlučivali za izbor glumaca osim onih s kojima ste prije surađivali? Pitam zato jer sam ostala iznenađena kada je Rajko Grlić u jednom sličnom razgovoru rekao da je potrošio 2 godine za taj projekt kod filma Ustav Republike Hrvatske. Znači, nešto od toga smo već odgovorili, ali možda još za ove kako možda biraš glumce. Evo, ja moram reći da ima dosta reditelja koji imaju drugi pristup filmu, drugi pristup svom radu. Neko pravi te neke sesije, pa ne znam, dosta naših reditelja radi ove radionice, pa zovnu glumce, pa meni to jednostavno nije. Ja sam užasno tvrdoglava i sigurna u to šta hoću i kad pišem scenarij, pišem, odmah znam ko su glavni glumci. Naravno, ovdje nisam mogla znati jer se scenarij razvija 5 godina, onda ne možeš uzeti glumca od 16 da ti kasnije bude 21. To je bio moj najveći, najzahtjevniji. Ovi ostale glumce sam sve po svom ličnom osjećanju. Jednostavno, znam te svoje glumce, znam glumce iz Sarajeva, znam koji su i nisam imala problem da izaberem. Bila sam jednostavno ubijeđena da je to. Naravno, što se tiče Snježane Bogdanović, mi nažalost zbog rata u Sarajevu tu generaciju glumica skoro pa nemamo. Jer to je ta generacija koja je desetkovana u ratu, mnoge su otišle tako. Tako da baš ta generacija između 50 i 60 nema izbora. Vrlo su tipske žene i onda ne uklapaju se možda u moj koncept. Nisam, jednostavno, bio mi je to problem, razmišljala sam o tome ko da igra i onda sam jednostavno rekla zašto Ulik Snježa ne bi igrao prvi put na filmu zajedno. Možda ako dobijem taj neki dodatni kvalitet, taj njihov intimni odnos i eto, mislim, zbog toga sam izabrala Snježanu, a i moram priznati da mi je dosta likova u bosanskim filmoma koji su ružni, nenjegovani, zapušteni, zato što se Bosna uvijek na jedan krivi, po mom mišljenju, mi malo filmova snimamo i onda svaki autor ima tu odgovornost da mora snimiti remek djelo i da mora reći sve probleme te Bosne nesretne i onda smo mi svi pod tim nekim
tenzijama, a ja sam jednostavno htjela da ovaj put da film lijepo izgleda, da ima neku težinu. Pa čak i ta Snježana koja ima jedan stil drugačiji nego što smo mi naučili. Znači, nije samo u tvom filmu, inače taj, što si rekla, desetkovani na generacije, osjeti se i u drugim filmovima često glume, u stvari glumci iz čitavog regiona, dolaze iz zagrebački, beogradski glumci. Da, jest. I onda se, mislim, koliko tebe, budući da si nam rekla koliko si oko nekih stvari tvrdoglava i precizna, koliko se baviš onda i tim jezičkim nijansama, jer oni ne govore svi baš sarajevski, ne, ali naravno. Imaju problema s tim. Vidi, ja sam, ne znam, u filmu igrala Daria Lorenzi, ali to je mala ulogica, nažalost, ali ona genijalna glumica. Ona govori naš jezik normalno. Nina je u ovom filmu Violić igrala neku, nije bitan njen bio ni naglasak u tom smislu, a što se tiče Snježane, ona igrala kuduz i onda svi su bili u Sarajevu i u Bosni oduševljena kako ona igrala Bademu u kuduzu i meni je bilo nekako najlogičnije, kad već nije iz Sarajeva, Badema je znala jezik. I sad ona ima sluha za jezik, naravno mi smo to ispravljali. S druge strane, Ulik se isto na prošlom filmu na neki način, ja sam samo rekla, govori brate neki naš jezik, srednji jezik i ekavski. Jer sam se sjetila koliko je srbijanskih glumaca, pogotovo igralo u Bosni, nikad niko nije rekao u Doli Bel vidi igra Mira, Banjac igra, ne znam, sve to za Ali Grudić i ne govore dobro naš jezik. Mislim, nikad to nije niko spomenuo. Jednostavno, mi smo odrasli na toj jugoslovenskoj kinematografiji u kojoj je normalno bilo da se Bata Živinović, brate, igra Valtera. Mislim, tad su te stvari bile normalne. Sad sam ja odlučila da njih dvoje igraju ovo zato što eto, rekla sam za Bademu, zato što je igrala kuduza i nikad niko nije rekao da je loše govorila, a i mislim da ne treba tome toliko sada pridavati pažnju. Znam ja sve greške, na primjer, u našoj svakodnevnoj priči. Kad god gledam, mene je ovako želudac zaboli, kad čujem neki kod Uliksa. Međutim, ne znam, to je bilo ono, cjelina, bitnija je cjelina. Ne, svakako, mislim, ja te pitam čisto zato što na taj način ja reagujem na svoje, kad pa znam da smo mi možda, ko što kažeš, mi smo preopterećeni time, već ja mislim da današnja publika na to uopšte ne obraća pažnju, a kamoli koja druga još koja je pomaknutija. Tako da tu kažem, samo sam, pošto si prije rekla kako si precizno oko nekih stvari, pa mi se činilo da tu isto da si imala nekih problema. Još nešto možda što mi se učinilo zanimljivim, ali na neki način si već to objasnila, ali ipak tvoje Sarajevo, ti si rekla, htjela si to lijepo Sarajevo, te srednje intelektualne klase, ali je, barem ja sam ga doživljavao kao vrlo moderno, ovako prozapadnjačko, sekularno društvo. Nema pokrivenih ni djevojaka, ni žena, ne vidi se taj, nekad mi se čini da neko čak namjerno možda taj neki orijentalizam hvata malo, ne bi li to bilo na zanimljivo nekoj zapadnjačkoj publici, ti ne. To mislim da to je tu negdje, vidi se nekada je to namjerno, mislim, bar se meni tako uči. Ne, vidim, meni to nije namjerno, zato što ja živim taj život. Ja sam iz miješanog braka, moja mama je bila Njemca, ja sam odrasla u sred Bosne i govorim kod najveća čaršijanerka, nemam taj književni jezik. Činjenica jeste da se ovdje promijenilo dosta toga od rata, što je normalno, migracije su učinile svoje, ali nije kod mene bila intencija da ja prikažem nešto vještački. Mi zaista živimo taj život. Ja govorim o svojoj porodici, moja porodica je takva. Mi se družimo s takvim prijateljima. Znači, mi imamo krug ljudi, naravno, to je sada možda manjina, jest manjina poslije rata, ali ni u kom slučaju ja nisam to pravila kao neki namjeran gest da pokažem nekom vani. Ja sam prije svega počela priču da kažem da sam ja radila svoju priču i nisam razmišljala ni o čemu. Znači, ovo je naša priča, jer se realno najmanje priča o toj nekoj intelektualnoj,
klasi koja je sad postala neka donja, srednja klasa u materijalnom smislu. Mi umjetnici živimo vrlo teško u smislu od svog rada, jer je taka kultura se reže sad u svim mogućim zemljama, pa i kod nas, ali je to okruženje u kojem ja živim. I zašto bi ja prikazivala nešto, mislim, sa intencijom da izvrnem stvarnost. Takvi ljudi dan danas postoje i mi se družimo i mi smo takvi, a sad vrlo malo ima nekih, ne znam, scena vani pa da su... Ali ima jedna djevojka je pokrivena u onom timu koji trči, jer zaista imamo, jer to su statisti bili izabrani, ja nisam možda razmišljala sad da li će, da kajem, molim te, stav 3 pokrivene i 5 ovi da bi imali taj neki sekularni, odnosno neku sredinu. Ne, nisam o tom razmišljala. Bližimo se kraju. Če ima še kdo kakšno vprašanje, naj vpraša zdaj ali pa do konca molči. Ja bi onda za kraj, evo toliko dok pričekamo, če još ko nešto pitati. Te ipak pitam, ti si direktorica Filmskog centra Sarajevo. Pa mi možda samo da nam objasniš šta je Filmski centar Sarajevo i šta u stvari to znači, možda kome, pošto ovdje vjerujem da ima razne publike, pa možda bude zanimljivo i to, taj. Filmski centar Sarajevo je nastao kao pravni slijednik 3 najveće producentske državne kuće u Bosni, to je Bosna Film, Sutjeska Film i Studio Film. Studio Film je, na primjer, producentska kuća mog oca koji je producirao u to vrijeme 12 igranih filmova. Mi sad sve skupa baštinimo 88 filmova igranih od 47. do 92. i preko 500 dokumentaraca. Znači sve što je snimljeno u Bosni od 47. do 52. u vlasništvu Filmskog centra, mi smo i vlasnici nekadašnjeg studija Jagomir gdje su se snimali filmovi, to je nešto kao Viba, međutim to je u ratu srušeno i ta je zemlja ostala tako nigdje. I da se ne bi desila privatizacija kao u Hrvatskoj i Srbiji, tako kao Avale i Jadran filma, onda je vlada to stvorila filmski centar kako bi sačuvala filmsko blago i imovinu. I ja sad kao nova direktorica radim na uspostavljanja novog studija, pravim depo za sve te filmove, pokušavam da nađem sredstva za mašinu, za digitalizaciju, restauraciju filmova, bla bla bla, evo žurim pošto znam da smo ograničeni. Uglavnom ima puno planova, otvorila sam kino gdje prikazujemo te stare filmove, imamo online predavanja kako čitati film, sad otvaram veliku izložbu Filmskog centra u Historijskom muzeju gdje ćemo prikazati većinu tih ljudi koji su bili značajni za kinematografiju, ne samo autora nego svih. I naravno jedan timeline sa svim filmovima i fotografijama sa snimanja, da malo vratimo to samopouzdanje kakvi smo mi zapravo bili i zašto nas država danas ne tretira kao značajnu i privrednu i umjetničku granu. Evo, dobili smo i još jedno, odnosno evo već dva pitanja. Jedno je možda ovo da ostavimo za kraj, da li će možda sljedeći projekat biti ženska priča, pa ćemo baš s tim završiti, a prije toga ću Anže govori: hvala za prijetan večer, ena izmed stvari, ki se je vlekla iz prizora v prizor je drama, napetost v odnosih, zdi se, da jim ni konca. V zadnji tretjini filma se napoveduje nekaj zares slabega, prizor s pištola do tega ne pride. Kot gledalec sem tudi po finišu ostal v napetosti. Je bilo to namerno, da se napetost ne konča, da je v odnosih iz dneva v dan potrebna potrpežljivost? Ne znam da sam sve razumjela. Ona kaže da se gradi napetost neprestano i nagovještava se nešto loše, posebno prizor sa pištoljem, ali ne dođe do toga. Znači, ne dođe ali opet kao gledatelj, kaže, osjetio sam se i na kraju filma još uvijek napet. Da li je to bilo namjerno? Naravno. Napetost? Naravno. Pa naravno, zato što kod nas nema katarze.
Mi kao Bosna i kao društvo nemamo katarzu i naravno da sam namjerno stavila da mi razmišljamo zašto smo na toj mini i zašto ne možemo da pomjerimo se dalje od 95. godine. Mislim, to je sad metafora na metaforu. Prvo njegov lik koji je doveo do problema i da bi se on osvijestio, drugo ta neizvjesnost šta će biti sa mlađim bratom, stvar neizvjesna nam je sudbina. Evo, mislim da smo time odgovorili. I sada samo za kraj, evo, projekat. Da li će sljedeći projekat biti ženska priča? Pa, ovo je sve ženska priča, žena ima takvo oko da secira porodicu, ja bih rekla, a s druge strane, da, radim sad na novom scenariju gdje neće biti ovakva priča gradska, nego jedna vrlo teška priča upravo o ženi i dva muškarca. Ali bit će baš vezana za sudbinu žene. Ok, Ines, velika ti hvala za film i za ovaj razgovor, za sve tvoje odgovore. Vam vsem, ki ste naj poslušali, vsem, ki ste se gledali film in vsem, ki ste naj poslušali, tudi najlepša hvala. Zdaj se bomo poslovili, jaz bom zamahnil z rokami in bo naenkrat vsega konec. Hvala in lep večer še naprej. Ines, ostani nam zdrava i cijepi se dogodi. Eto, da se mi vidimo u Ljubljani ili u Sarajevu uživo. Tako. To je najvažnije. Tako, hvala.